Un persona el muri y uno el herido después sila kay na truck alina barangay Kawit enante madrugada. Ya muri on the spot si Jerry Jubilani, 30 años residente de barangay de Sambuod. Y un laborer del GMA Fishing, con el víctima de pasal rueda encima na su cabeza, amol causa del su muerte. Elia iri un tal Anthony Buscato, residente de Talon-Talon. Ya liba con el ambulansya para na Zamboanga City Medical Center. Así con el investigador, mga alas 3 ng madrugada, estos mga trabahador ya sali alina mega na Kawit, yaman hango Pescaw. Yamunta sila akin na Colorado truck, el direksyon para na pueblo. Cuando iliga akin na puente, de repente lang ya sa paltrangka na costaw del truck onde sila tasinta. Ya akaba sila kay na semento. Kung el driver ikon el truck yalibal pulis para alina police station 9 na Ayala. Mientras tasi pa sila, el di la investigasyon. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.